to the right of that building. And,
Krpime bemja. Hoće bjega što ga pravi? Mogu se ga ima oni. Da. Evo, ja ih smatram. Evo, tenko pa rokan. Govor, ja. Govor, ja. Gdje? Evo, pomoć. Eto, bak, molim. Ja. Gdje? Ono, primjer si strašnicu još. transfer that information to some counterfactuals, and you can get fire. Site da vidimo da li imate dozvolu za rabot. Brzo, second one is coming.
Sve novinari se nafta potopili. Slušaj. Sve kino... Što ga je? A kako ovo sine se gleda? Za Nov Zeland ja zborih. Vi kad dojdete u druga zemlja, vi znači primate, a? Čisto pustile. Ovo isto kako pitanje kažem. Vi kad pogledate na Samo 5 minuta. Idem. Brse mnogo mudovije. Luka, dojdi vamo me, Luka. Bježi. Pojava, clear my bag.
Čekaj, što ove sada mu? Sad je, 750. Važi za site. Idemo nositi u hak posle. Никој не може да биде однапред осуден за вина, но доколку се докаже дека учествувале или како логистичари или активно во нападите на безбедносните сили на Република Македонија. Mi ne smo se plašili ići. Mi po podrumi smo sjedili, bombardirat, povešće. Znajme дека je победата наша и то не се секираме. Да умираме, не ни беше гајле иći. Албанска. Vrati me.
Neka se gore